What's up guys, kembali lagi bersama kita guys. Kita lagi ngerekam Pak Lomo. sapi guys. Sapi atau lembu namanya guys. Oke. Lagi azan guys. Kita diam dulu ya guys. Cantiknya nih sapi cocok. Lemo. Kita gak lemo. Kali ini kita membahas sapi dulu guys. Iya. Besok pesawat guys, oke. Okay, somebody, the correction, the plan, and you see it some guys. And Ada sapi dan kambing guys, oke. You understand? And that is so much coming as ships with look that is the ship is good pregnant by and nya lumo kambing kurban. Wih, ada kambing bunting guys. Bunting apa hama? Bunting pregnant nah kali. Wih, pambang. Samping kanan. Kiri. Itu kira banyak Kiri. kali wa Kambingnya lagi bunting, Asmodeus kiri. Hamil Pak kambing. Hamidun Kenal. Aku kenal ada apa? Itu dia lagi hamil guys. Ini malah perutnya besar banget. 50 Nah, mungkin 50. Tol tanduknya cocok wis tanduk Amazing guys, anjay, warnanya kayak gitu kali ya guys ya. ya taruh wis ya Ada boba-bobanya guys, pula di sini. taruh boba Wis, ternyata datang bangau guys di lembu yang ada taruh tadi guys. Ada bangau di depannya guys, itu bangaunya guys. Bangaunya entah cakep apa sama lembu tuh guys. Bangau tuh kenapa lah di situ? Bicara ke sama lembu tuh. Kita lihat dulu guys. Bangau itu kenapa ya? banteng merah Tak boleh. Itu di blok nanti aku. Pakai. wih banyak lu mau banteng tanduk apa lu mau apa mau tepo sih lah Mogok. lu mau ti mak katem
Woi, dua-dua buah winong ah. Putuh iku demo. Hah? Putuh iku demo. Hah? Oh, Ih, ani iku demo. banan dia api-api. Ana apa pilih? Buat-buat ni ah. Kita nak lumur nah. Ditando je. Kita nak lumur nah ni buana. Ikap kat lala lagi bang. Kalau lah kan. Lagi rekam video kami mati. Kamu. Okay guys, see you next video. Assalamualaikum. Goodbye.